Yes, sir. My name is Israel Matseke Zulu, aka GP Ma-Orange King Namune, the ghetto professor. Last is at Kluvas, Deep Kloof, Zone 1. I'm here to meet the family Yagali Fofani. Gunomtwana Osafara ku crystal meat, Agalale Kaya. Go be bafetu guntswembu. But trust today, so Pumala sends something. Ang funu kolum into iningi, asibonene ngaphakathi ukuthi kwenzakalani. Never forget to subscribe, to comment, to like. As much as I love Channel 157, Mwana Watswenya. Yizo lezo. Lebitso la ka ke Aida Manyama. Ke dula ko Deep Kloof. Re tlile mo ka Maji. Ke ngwana o ke dula le ena same street o ke mo ratang. Maji o nkile ke modimo wa strata, wa tseba modimo wa strata o feditse bana ba bangata. Maji o godile le ngwana o right ka hore nna foresight la ka ha o bona ke le concern so. Ne le ngwana o ke mo ratang an ratang ha ke batla ntho ke mo roma shopong. Nako ngwa tla amputse gore koko o batla eng ke mo roma ko ke mo romanteng. So that is how o bona ke nkile step se. Kore ke wisha gore ngwana wa tshwenya a thuse Maji. Bile ba skebe ba monka gore ba tlo mo trainer for 5 weeks. O ka re ba ka monka maybe for a year. Gore ngwana ona a tsama a lo lokisega a be right akere. Ka re like a bana koko akere. Bana ba gona nong ke rona bo koko ba re responsible for bona. Wa bona that's why ke le koko yana ke nka action because akere bo mme a ba tsebe mathata a bana ga go la kere bana ba phela le bo koko. Es le nna ke koko wa Maji although a ke koko wa gagwe ka madi mara ke koko wa gae ka gore o golela mo matlhong aka. Dumelang. Ashele kae? Le kae mama? Re teng papa. Ah, re teng. Mama ke mang ka lebitso? Ke Elizabeth Simongo. Elizabeth Simongo. Oh, nna ke Israel Matseke Zulu. Uhamba noJiyana umqondisi mama. Okay mama. Letseba. O re biditse ne? Mama. Rona batho ba ko Mojalavu, Mwana Watswenya, Channel 157. So re ka dula kae mo fatshe o re tlhalosetse gore what is the problem? Ke re ka kena ka montlo. Okay. Once again, sanibonani futhi ninjani? Sikona njani baba? Siyaphila umama ubani? O Aida Manyama. O Aida Manyama. Yebo. Konje wena mama uthobani? Elizabeth. Elizabeth no Aida. Aida uyini la family? Mina ngumakhelwane nje. Oh makhelwane. Okay. Wena umama walomntwana isize ngaye. Ubani igama lomntwana? Tinyiko. Tinyiko. Okay. Asihlale endabeni. Ke bothata. Hey, bothata ngwana ke ne mo di drugs since last year. Okay. I was at grade 7. Uskolo. Standard 5. Una le 13, thomela una le 13. Okay. So how nagana ke ka lebaka la eng a kene go di drugs go etsagetseng? Sale a joina crew e nngwe ba re ke mapantsola. Oh yeah. Ke a utlwela ka mapantsola. Ba kenyang di what a change. Mara mapantsola ke nna le pantsola rena re tseba mapantsola ile bo machaivane. Ai bona ke ba ba. So ke mapantsola jwang? Ai ke ba dipanga. Ke ba dipanga. Ba dipanga. So le pantsola le associate jwang le phanga. O itsa re ba tsebetse bana ba ga ba tsebe gona ba kenike eng. Where's the father? Ke gona fela bana. O papa gae o ko kae? Limpopo teng. O ko Limpopo. Yes. So ha tswala ngwana a gola, was the father there? Nantsa le teng. Supporter. Nantsa mo supporter. Nantsa mo supporter. O so go ya ka wena no problem o iboning maybe before a kena go di drugsing. Ai bothata na bo se ka ba ne le ngwana. O go hlaetse fela le demoni la di drugs. Ya la di drugs le ko sekolong o kere a ya sekolong. Ba mfounile ba principal am founile re teng ko hatla sekolong ke re teng ko utsule a kentse uniform a sekolo a tshwere le dibuka. Fana go gona ka mo dibukeng ka mo go na le diaparo.
o tsa o ya ko Spanswileng tsa go ya tsa o ilo camper go ya ko Ko ka nako ya sekolo ai go tshowa diapara hape uniform ya sekolo e be ngwana mara ko sekolong o performa jwang yona performa hantle ko sekolong ngwana o and then mo gae mosebetsi wa ko gae le mosebetsi wa mo gae na le sharp a ke itse bothimoni mo bo keneng bo a ke tse mne le ngwana o right the only problem is drugs makhelwane wena wayo nathi namhlanje yini le ufuna ukusitshela yona nna ngwana o ne le ngwana re ha ke tswa mosebetsi wa tseba gore ke atla ke rwele morwalo so nako e ngata wa tla wa nthusa ha ke tswa mosebetsi nako e nngwe wa tla re mama o batla ka ge ke ntse ke sheba ngwana wa tshwenya e be ke kopana le abuti ko square e be ke nka di-phone number tsa hae ka re ke a rata e shebella ngwana wa tshwenya ke ga ke tlatla ke kena ke re ntho ya maji ya mphazamisa ke re e solo makhelwane wa bona gore ngwana bophelo ba bopela a se bona ke ga ke qala ke ngwalla ke thola di-phone number ke ba founela and then e be ba nkaraba ka ge le mo ke nna ke tsamileng gore ngwana o a thole bophelo o inka kae tšhelete a ke itse ka bane le nna ga bana ba ya sekolong ne ke sa ba fe tšhelete okay o inka kae tšhelete gore na reka di-drugs ko sekolong a ke itse ka bane le ko sekolong principal sa le ba mpitsa ko sekolong e be ba re ke tseba ke mo walker papeng go na le a ke tsebe ke plane go na le dust gore ba re bitsang a ke di tsebe ke tsona dilo tsa ke di tsebe o kontlong a zanga ba utswa ai o itsuba ka mo ntle ntwe ba mo sponsor ya ko ntle ko ya batho ba hae so ngicela ukubuza something mama ubaba wakho ke wamthinta uthini yena ya papa e lona ke ntse ke bua lena le ntse re bua ntse re ke ntse ke mo update makenya sa o buile o teng Tenyiko o buile o teng ka montlo ka bana papa gae o sebetsa go diplekeng tse go di country tse ding a re nka se monke ke mo ise go Limpopo o understand ka se monke o lo dula le manko go Limpopo yena ntse ke bua lena le ka jeno ke buile lena ka re batho ba so ba tlotla ba tlo thusa Tenyiko king e o wishang gore e etsagale from corona and then le yena o batlo mmona e le ngwana jwang in the future nna ntho ke wishang gagolo manmon ke batla makenya sa boele sekolo a fetse sekolo e be ngwana o nne le yena a le ngwana wa gona yana o kene mo di-drugs a ka godisa ngwana wa di-drugs so awungitshele nje ngoba ebuya manje nje umuntu onjani nje ma umbhekile nje wena ma ukhuluma naye umehluko ungakanani na before mehluko omongata gagolo a se ngwana ole okay o go kwa igona jana ai re biletse yena Tenyiko I'm 13 years old. I can think endlini. Okay hlala la Tenyiko usitshele ukuthi yonke le rubbish le oyenzayo uyiqale kuphi kumoshakale kuphi ngoba umntwana oright umntwana ohamba esonto ukholele esontweni and then all of a sudden maso 10 13 yonke into yashintsha. What is the problem? I can king. Yeah? I can king. Uthini? King. Ayikhinking kanjani ngithi ubhema ama drugs? Akusinking. Manje akusinking ubhema ama drugs. Ungazosihlanyisa wena. Ngithi ubhema ama drugs. Ucanga ukuthi wayesela. Singavele size nje. Ucanga siyahlanya thina sivuke size la iDeepproof la. Basibizelene labo mama laba. Banibiza ukuthi ngizonceda. Manje uyafuna sikuncede? Yebo nyalo. Angithi uyabona ukuthi yi problem. Wena mawuyenza lento ungacabangi ukuthi uzoba ne problem. Uyafunda? Bakuxoshile esikolweni, bakuxosheleni. Come on, khuluma man, bakuxosheleni. Angizwa.
Dosam complain ngami. Bangixoshele. Oh, kwalahle. Bangixoshele. Utshontshile. No, if iPhone ngazani iPhone. Ungawari izophuma le voice uthi kwenzakaleni bakuxosheleni? Obviously ngizale ngazani ifone esikolweni yalahleka then I was asked. Yeah, uyene phone esikolweni. Uyitshontshile le phone. Eyakabani? Bokakayele bukhambe. Yala ekhaya. Uyithatheleni? Uyithathele boyisaphi? Itse nkare ke feitse mo baneng ba ka ke feitse nna self ka bana ba ka ke banyana kaofela ka kgone ho dula le bona mo fatshe ka bua le bona bana ba ka le nna ke ipona phoso Ungazoshaya la. Siyabaza abantu ababhema ama drugs bagcwele amanga Qoshele esikolweni. Ufuna ukwazi lokho. Bakuxoshele lokho ukuthi utshontshe ifone. Kuthi wena uzele ifone wayilahla, wase uyaxoshwa. Manje ufila kanjani babakuxoshele esikolweni? Manje mawuyeka isikolo una 13 years, ucabanga ukuthi after 2 years uzobunjani? Uyosebenza kuphi? Uyodla ini? Uyophila iphi impilo? Uyeka isikolo wenzani uyasebenza? Wenzani? Manje lesikolo siyekelwane. Uyekela ukuthi wenzeni? Awuxoxele thina nje ke thina. Uyekela ukwenzani isikolo? Ya? Esonto ngisolayo ebanganeni bad influence. Abangani bayasenzisa. Ngitshele first day uyobhema ama drugs kwenzakaleni lelo langa. Tell me the story. Chaze konke nje. Le demoni le drug lifika kanjani? Lingene kanjani? Khuluma. Umntana ohamba isonto a transform into a drug addict. Ihlangana kanjani leyo nto leyo? Where was God? Where was Jesus? Asoka pwelena. Ke tsebe mo osba hae montantla le zanele gore na khone o dula le bona mo fatshe a bue le bona na aba ntantla o na le o dula lena a bue lena le oswa hae o mogololong ko msebetsing mpho a bue lena ba bue ska di sisters ba ke rena ba re ke a chikana ke loud a ke khone o bua ba gantle le bona. All right. Yini eborayo la ekhaya? Bakuphethe kanjani la ekhaya? Yini into engaza ukuthi uhamba ugcwala isiganga ulale next door anywhere la ucabanga khona ukuthi ungalala ungazi la ekhaya? Bangiphethe right. Bakuphethe right. Manje uhlukumezwa yini? Ke into engihlukumezayo la endlini. Mara bona hantle go o tswe o dule go strateng o tsube di drugs. O tlogele le sekolo. Ke bidise manmano bidise batho gore ba tlo o thusa. Ka ba nna ke na ngwana tsubang di drugs makenyes. Nkutlwisa botlhoko. E re ke buang gape o mamele. A ke tsebe gore bana ba ka ba tswa. Second born yaka. E ko strateng lona. Sena le 26 years mo strateng. Since I ke mo tsebe go wa phela o go tsagalang ka yena ke karabo lena le bitso la hae a ke mo tsebe karabo go kae yo ga re tsekeng ke fitse ga tsekeng a ke na lona a ntsha eo go ke le motswadi ngwana ka a go balekwa a ya ntshwara sharp e tola ya ntshwara sharp. Awungitshele uyithatha phi imali wena yokubhema yokumaintain le addiction yama drugs? Kuze ubhemiswa ubani? Uyithatha phi imali? Angibhemi ngemali yami. Awubhemi ngemali yakho yeah. Ngiyizwa kahle awunayo Usebenzi vele kube nemali. Una 13 years. You are a minor. You are still under parental control. Usanga phansi komthetho wabazali usasezandleni zaka mama nobaba. Awunamali yokuthi uyothenga lento le oyibhemayo. Mabaqeda ukubhemisa ubanikani wena? Nothing. Angibanikeza lo. Ngiyaphenywa nje. Mina ngibhema nentombazana uGugu. So manibhemile nibonani? Niyapi?
kwenzakalani? How do you feel mangiqeda ukubhema? Oh, ugugu ke yena usebenza phi ngoba wena ubhema naye ugugu ke yena kusho ukuthi unemali yokuthenga. Usebenza phi yena? Ugugu akasebenzi. Uyithatha phi imali yokubhema? Ugugu khona le ndawo le esizon 6 emahlanyeni. Bamshiye nabazali bakhe. Emahlanyeni. Bamshiye namahlanya nemali. Indawo bayibiza kanjalo ihostel. Se-hostel? Bamshiye naye abazali bakhe. Nihlale hostela nogugu? Phela wena uphila nogugu wena. Kusho ukuthi owenziwa ugugu nawe uyakwenza. Akumnandi la ngaphandle shintsha abantu abaningi. A lot of people bakostradeni. Abanye abazi abazali babo. Wena vele kahle kahle kumele uye boot camp. Siyabuya. Ngoba i-drug mamela la ayina medicine. Umgulo ongalapheki emhlabeni. Wathatha leso step ishayile is game over, you are a write off. So sikunika i-chance nawe uzinika i-chance. But kuyomela usiprovele i-point namhlanje. Siyazwana? Hambe ugqoke ibhruku le-track suit. Namateki mara makube lawa ucomfortable ngawo. It's fine. Akusheshe kusebenzeke. Yakhona ukujumpa? Awuzokhona. Yakhona ukujumpa? Uzochange lo mntwana. Ngiphe uthi ngijumpa kanjani, ujumpe njengami ne? Ngifuna ukuthi ujumpe ka-10 ne? Yabona ngijumpa kanjani? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. See ngibona. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Asiye futhi. Eksenzima ukujumpa. 2, Just do it. You can do it. What's 3? Let's go. Yeah, you can do it. Keep pushing. What's 4? What's 5? 5. Let's go. Push. Usagijima manje. So uyahamba manje. So uyahamba manje. 5. Let's go. 6. Go fast. Thuso ke tlhokang ke thotse gagolo ebile ke thabile gagolo. Ngeke uzohlula ubaba over 50. Ngeke uhlule nobaba lokugugile kanje. Woza Tinyiko. 7, 6, 8. Let's go. What's 8. Yes. Come on. 9. Nakho again. Mina ngathi asakhona ukuphefumula. Short breath. Why be uye isikole? Bamkoshini. Manje ucabanga ukuthi ama-drugs ane-degree. Ama-drugs angcono kunesikole? Yeah. Awangcono. Why ubhema wona? Uzophinda uhlupha umama? Shama up and down ngesiqede. Okay. Into lengizoyishintsha from now on. Ngisabhema. Ngisala lestradeni. Ngizolalela ngihlala nabanye abantwana. Intanga zami. Ngibuyele nasesikolweni. Uyabona ukuthi ukwenza izinto ezi-wrong mawuhamba endleleni e-wrong. Angeke uze uphumelele. I-health yakho iyahamba ngalento leyo uyibhemayo. But the main reason ukuthi sikudlulise la sikudlulise khona. Sifuna ukutesta ukuthi whatever leyo uyikhulumayo kuyiqiniso na ukuthi wena uzochange. Okay, ukuchange kwakho in the process of changing. Uyoyisubstitute ngani i-activity yokubhema ama-drugs? Uzobe wenzani njengomntwana? Mawucabanga wena. Uyozitraina kanjani ukuthi u-avoide ne-craving? Mabafikile nabangani bakho bathi hayi sokuyisikhathi sedimoni, how are you going to overcome? Ngeke uhambe nabo ne? 1. Enye into ozoyenza yini? Ngizochange ufana nabanye abantwana. Uzochange ufana nabanye abantwana. Yeah. Uhlale nezintanga zakho. That's good. Esikoleni siyaya ngithi. Kumele siye thina esikoleni sokukhulumela. Sambe nomamakho. Ne? Or umuntu omdala wala ekhaya bayositshela ukuthi why bakuxoshile. Ngisasifundisa. Usasifunile sana. Why? Why? Unamahloni.
Why? Pendula phela. Sifuna ukwazi. Sinjani isikole sinjani? Sine bad influence. Yini inkinga? Wenzani principal? Strict. Wenzani? Basikhuluma nakabi kulesa sikole babambe topic nathi. Banikhuluma kabi? Manenza izinto eziro kumele bekhulume kahle. Asenze into eziro. Bayakujaja like docwenga khona bakhuluma kabi ukuthi yini. Othisha omkhulu? No principal wakhona. Tenyiko last year ke dise ne tshwantse a etse grade 8 akere. Ne tshwantse re misitse ko boarding school ko Limpopo. A tlogela sekolo mo magareng a iphanaga a lotsuba nkebe e le ngwana o gaithe Tenyiko nke ba le ko boarding school ko papa gae. Alright, isikhulume ke izinto maybe ezisensitive. Yini ekufilisa bhethi ngokuba la ekhaya? Yini into oyimisayo? Yini into oyifunayo ongayitholi? Ayikho. Yini umisa ubabakho? Yini manje? Yini problem? Ayikho. Upha. Akere wa gopela gore o itse ntata ga o isa ko boarding school akere. So that e feletse kae? O tla mothola kae mane mone akere sale a tsama. That is why nako o batla gore like now akere ha ne ke bua le ngwana ona o batla gore a ye ko sekolong like mo ba ka se mo akere ra tseba bothata ba maji re ka se di bua kaofela but like that's why se re zame gore maji ha o batla go ya rehab wa batla ka gore o tlo tshaba ha o tlo kere mabana ba tsamile dintlu tse 20 go a tsama a robala teng and a se ntho ya gona jwa a retsang so a ke ra utla South Africa kaofela e mametse nang o Tenyiko o ne problem ye crystal meth namhlanje simsizile ukuya ngathi angahamba namhlanje niyasibiza siyabuya sizomthatha simise rehab. That's what is going to happen. Okay, let's give it the benefit of the doubt. If angishintshe nizongilanda bazonifonela ningise discipline camp and also rehab. Ngiyisela ngayo ukuthi ngena uChrist nga influencer na abangani. Asivaleni Moja Love Channel 157 kunisiloke siphinda lento ingwana wathwenya bafethu ayikho enye yiyo le Israel Matseke Zulu Ghetto Professor salute vala athi sibona abanye phambili. Danki siyabonga. For what from now nane ke kopela fela na eshwa kana Tenyiko ne ke batla e rehab. Ha tswa rehab a ye sekolo a ke tlo dula lena ne ke sa batlo tlo dula lena ka montlo ntho ne ke kopela fela Tenyiko a ye rehab a ye sekolo. Le a message from Moja Love ngwana wa Tshwenya Channel 157. uTenyiko umntwana sesowethu bokumele simthathe simise therapy ubalekile manje makabalekile so ayikho into esizoyenza udecide ukuthi abaleke nokuthi asizeke yiwo ama challenges esihlangabezana nawo